Šta ima carke? U prošlom videu smo se trudili da vam pokažemo kako da očistite vašu centralnu, ali malo da vas upoznamo sa dijelovima, pretežno sa matičnom, jer ona je veoma bitna pošto se na nju dijelovi direktno ili indirektno sklapaju. Devastator je to pokušao da što je moguće detaljnije objasni, ali u što kraće vremena, ali nismo htjeli da razvlačimo video, pa ću ja sad tu probati da pojednostavim. Kao što vidite, ovo je ta ista matična, samo malko većoj rezoluciji. Prva stvar koja bi trebala da vam zapadne za oko, onako kad je gledate na prvu, je slot za procesor, koliko ima slotova za grafičku, slotovi za RAM i dole ulazi u donjem lijevom uglu za hard disk i za CD-romove. Hajmo da krenemo od gornjeg dijela. Kao što možete da vidite na prvu, RAM najviše bode oči. Vidite da imaju dvije boje, crna i plava. U starijim matičnim je tu radilo na principu master i slave. Master je davao malo veću brzinu, dok naravno slave znači malo sporiju. U ovim novijim matičnim već samo treba da ganjate boje. Ako ste recimo jedan RAM, primijetili ste kod mene kad sam vidio da su oba bila u plavu ovim ulazima, znači ili plavi ili crni. Tako stavljate kad stavljate RAM u par, znači ne po boji koju hoćete, već po boju paru. Što se tiče dalje, s lijeve strane možete da vidite na matičnoj vašoj kako izgleda integrisana grafička, integrisana zvučna i mrežna kartica. Ovdje markirao sam brojevima da znate šta je šta. Što se tiče vašeg procesora, možete da vidite gdje vam je napajanje za ventilatore i vidite da kraj njih piše CPU fan. Tu je generalno napajanje za ventilatore, znači tu možete staviti ventilatore od vaše kućišta da se napajaju. I ovdje vidite da piše LGA 1155, tu je vaš CPU soket. Znači kad tražite procesore, hoćete malo da dogradite vašu matičnu, u stvari centralnu, hoćete malo da je nabrijete, možete uzeti jači procesor, znači pod uslovom da je njegov soket 1155. Ukoliko nije, džaba ćete ga kupiti, nećete ga moći umetnuti. Ovdje možete da vidite 8-pinsko napajanje za CPU. Vidjeli ste na kablić kako je debeo, znači u ovom dijelu je otprilike uvijek smješten napajanje za procesor. Odavdje vaš procesor vadi svoju struju. Ovdje 24-pinsko napajanje je za matičnu. Odavdje vaša matična crpi sebi struju. To je ono veliko kablo što vam je devastator pokazivao. Evo sad malo da bacimo pogled na donji dio matične. Kao što možete da vidite, imate dva ulaza za grafičku. Pretežno, znači sad za današnje standarde i što su malo starije matične imaju više ulaza. Gornji koji je izdvojen, malo usamljen je najčešće 3.0 PCI Express i u njeg bilo poželjno da stavljate ili vašu, ako imate više glavni grafički, ili ako imate jednu tu glavnu grafičku, zbog bolje komunikacije između matične grafičke i monitora. Ovi dole ulazi su ulazi za zvučnu i mrežnu karticu, gdje možete naknadno je kupiti ako niste zadovoljni sa integrisanim. Mada im ja preporučujem da se držite što se tiče integrisanih dijelova samo sa zvučnom i mrežnom, jer je zvučna sposobna da izvlači HD audio bez problema, a mrežna kartica da izvlači i do 100 megabita downloada i uploada. Ajmo malo da se osvrnemo na ove ovdje ulaze SATA 6 i SATA 3, sjećate se što je devastator priču, to je zvučalo nekako komplikovano, nešto je to malo opširnije o tom priču, dosta vremena je tome posvetio. Šta je to? Čemu to služi? Pa najjednostavnije, preko ovih ulaza vi spajate sa matičnom vaš hard disk i vaš CD-ROM, naravno ili više ako imate diskove, CD-ROMove, DVD-ROMove, pržače, ovdje spajate i ti ulazi su pretežno smješteni u donjem desnom uglu matične. Međutim, šta ljude buni, vidite da kraj gornjih ulaza piše SATA 6. Ti ulazi se isto zovu i SATA 3. A s donje strane su SATA 3, ali se oni isto zovu i SATA 2.
U čemu je kvaka? Znači, novija generacija hard diskova, to jest SSD za koji ste svi čuli, koji imaju mogućnost da primaju i daju po 500 MB u sekundi podataka, i malo slabiji hard diskovi koji su izašli od 64 MB keša se spajaju na SATA 6, jer oni imaju izuzetno velik prijenos podataka. Ovi SATA 3, to je SATA 2 ulazi, oni se spajaju znači na malo starije hard diskove koji su dosta sporiji i na CD-romove i DVD-romove, jer i to isto zastarjela tehnologija i oni nisu nešto brzi, tako da im treba sporiji prijenos podataka. Tu vam je to u biti. Sad, imali ste, sjećate se kad je Devastator rekao da ste imali PATA kablove, i ti PATA kablovi su s ove donje desne strane isto bili smješteni. Koliko su ova 3 ulaza široka, toliko je bila široka sama PATA. Imali ste znači jedan ulaz koji se ubode u matičnu i svi ostali priključci su bili na tom kablu koji su išli direktno u hard disk, i onda i sa hard diska dalje se nastavljali u CD-romove, pržače ili šta ste već imali. Pojednostavljeno, tu bi bilo tu sam vam htio da objasnim da malo razumijete, jer morate shvatiti da je matična izuzetno bitna, pošto se na nju svi vaši dijelovi od računara direktno ili indirektno kablom spajaju.